ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira nabi abanyarwanda. Kubitwa tutangire kuboroga. Hashize iminsi hari umwuka mubi hagati y'igihugu cya South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwuka mubi kandi ukaba waraturutse ku mpamvu za politike. Intandaro kandi y'uyu mwuka mubi hagati y'igihugu cya South Africa ndetse n'igihugu cy'u Rwanda akaba ari kumirwa nabaye ku itariki 14 ndetse n'itariki 15 mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ubwo abasirikare bagera kuri 16 bose ba South Africa cyangwa se SANDF cyangwa se South African National Defense Force, abasirikare bakaba barapfiriye muri iyo mirwano nyuma y'amasaha 26 yonyine gusa. Perezida w'igihugu cya South Africa ariwe Cyril Ramaphosa agashinja u Rwanda yuko abasirikare b'u Rwanda aribo bishe abana basirikare bagera kuri 16 bose b'igihugu cya South Africa. Mu masaha make cyane kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari Paul Kagame yaje kujyana ikiganiro na Cyril Ramaphosa wa South Africa, bagira ibyo baganira bo nk'abayobozi b'ibihugu byombi. Gusa nyuma Perezida wa Afrika y'Epfo yaje gucinya amatangazo ikiganiro bari bagiranye, ndetse kandi mu bintu byose yari yatangaje abonekamo ibibeshyo ndetse n'ibinyoma byinshi bitandukanye bisaka mu bitangazamakuru byose bikomakomeye mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Nibiherereye aho kandi nyuma y'ikiganiro yagiranye na Paul Kagame Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Cyril Ramaphosa ajya kuri page ye ya X yoze yitwa Twitter mu gasuzuguro kenshi kadasanzwe yita igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda yuko ari umutwe witwara igisirikare udakwiye kujyana n'icyo cyubahiro cy'uko wakwitwa igisirikare. Cyril Ramaphosa kandi akimara gukora ibyo, abanyarwanda benshi batandukanye bakoresha imbuga nkoranyambaga gusa cyane cyane abakoresha X nabo kandi bahise bakoze baba muri bino batangira kumusubiza ibisubizo byinshi bitandukanye, bamusubiza ku magambo y'icyubahiro gike yari yavuze ku ngabo z'u Rwanda. Kuva muri ako kanya kandi intambara y'imbuga nkoranyambaga kandi yarwanwaga n'amasasu akoze muri bino y'imashini yari itangiye hagati y'igihugu cya South Africa ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abanyafrika y'Epfo bakora post nyinshi zitandukanye zisebya u Rwanda, ndetse kandi abanyarwanda batangira kubasubiza muri rusange bitewe n'ibintu byari byatangiye kuvugwa n'abanya South Africa biri kwerekana agasuzuguro gatebwa ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri rusange. Nibyaherereye aho gusa mu bajenerali batandukanye b'igihugu cya Afrika y'Epfo bakomeje kuvuga ko igihugu cya Afrika y'Epfo kitakwiye kumenyerwa n'agago gatoya cyane nk'u Rwanda, ahubwo bakwiye gutanga isomo ryose cyane ku gihugu cy'u Rwanda binyuze kandi mu ntambara. U Rwanda kandi rwasubije ko mu gihe cyose South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo yaba ishaka intambara rufite byinshi mu gaseke kandi bidashimishije kuri kino gihugu cya South Africa mu gihe cyose yaba irimo irahirahira gutangiza intambara ku Rwanda. Iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera. Icyakomeje kwibazwa n'abantu benshi batandukanye mu isi ni iki ngiki: ese hagati y'igihugu cya Afrika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda biramutse byisanze mu ntambara, ni ikihe gihugu cyabasha gutahana intsinzi hagati y'ibi byombi? Ngo uhaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi. Mu kiganiro cy'umunsi kandi tugiye kuganira ku bushobozi bw'ingabo z'u Rwanda arizo RDF ndetse n'ubushobozi butandukanye bw'ingabo za South Africa cyangwa se za Afrika y'Epfo arizo SANDF. Ahangaha tureba ibikoresho bitandukanye yaba ari umubare ndetse n'umwihariko utandukanye w'ibyo bikoresho byose byakoreshwa mu ntambara, uko byafasha buri gihugu ku giti cyacyo mu gutsinda intambara. Niba uri bushyashya kuri muyoboro ndagushimiye, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo ubashe kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro byose babisanga kuri Ozone Info. Guhaye ikaze. Duhereye kandi ku mibare y'abasirikare bari mu kazi hagati y'ibisirikare byombi, hari igisirikare cya South Africa aricyo SANDF ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF. Igisirikare cya Afrika y'Epfo kikaba gifite abasirikare bagera ku 66 bari mu kazi umunsi ku munsi, naho igisirikare cy'u Rwanda RDF kikaba gifite abasirikare babarirwa ku 35 bari mu kazi. Nubwo kandi imibare itabeshya, gusa imibare y'abasirikare ishobora kutagira ikintu ivuga na kimwe bitewe n'ahantu urugamba rwaba rwabereye, ndetse kandi hagenda kuri tactique ndetse na tekinike zakoreshwa n'igisirikare runaka mu rugamba. Bikaba byaba ngombwa ko igisirikare cy'abasirikare bakeya cyane cyabasha gutsinda icy'abasirikare benshi bitewe n'uburyo bwakoreshwa mu mirwanire y'igisirikare runaka. Twerekeje kandi mu rugamba rubera mu kirere rwanwa n'ibiguruka, igisirikare cya Afrika y'Epfo akaba ari igisirikare gifite indege zihambaye cyane z'indwanyi, ndetse kandi akaba ari igisirikare gihambaye no mu bindi bihugu byose bitandukanye byo muri Afrika. Igisirikare cya Afrika y'Epfo kandi kikaba gifite indege nyinshi zitandukanye z'indwanyi, harimo nk'indege zitwa Royal helicopters zigera kuri 16, bakongera bakagira izindi ndege kandi zitwa JAS Gripen zigera kuri 26 zakoreshwa mu ntambara. Si ibyo gusa kandi bakagira izindi ndege za kajugujugu zitwa Dinovoy Rock Attack Helicopters zigera kuri 11, nazo kandi zakifashishwa mu rugamba urwo ari rwo rwose baba bagiye kurwana. Igihugu cya Afrika y'Epfo kandi kikaba gifite izindi ndege zitandukanye z'indwanyi, tutabagiye kandi indege za kajugujugu zitwa Olox zigera kuri 6 zose batunze nk'igisirikare cya Afrika y'Epfo. Tugiye kandi ku ngabo z'u Rwanda arizo RDF, igisirikare cy'u Rwanda kikaba gifite indege nyinshi zitandukanye zakifashishwa mu ntambara iyo ari yo yose, ndetse kandi zatanga umusaruro mwiza ku rugamba.
Indege ya mbere twahereye itunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda akaba yitwa Mi-24 attack helicopter. Izi ngizi akaba ari indege za kajugujugu kandi zakoreshwa mu ntambara zitunzwe n'u Rwanda zigera kuri 5 zose. Indege y'intambara kandi akaba itunzwe n'igihugu cy'u Rwanda akaba yitwa Mi-35 MS attack helicopter, nayo yakoreshwa mu rugamba rwo mu kirere isaha n'isaha. Izi ndege kandi zitwa Mi-35 MS attack helicopter akaba ari indege zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda zigera kuri 5 zose. Kuri iyi ndege kandi y'intambara yakoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda akaba yitwa Gazelle SA-342 akaba ari kajugujugu y'Abafaransa kandi yagiye yerekana yuko yabasha gukora ama operation menshi atandukanye kandi gatana intsinzi mu gihe cyose yaba itangiye koga ikirere iri muri misiyo. Indege yindi kandi tutayikaba yagiye itunze n'igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF akaba yitwa Mi-17 utility attack helicopter yakozwe na Soviet Union ndetse kandi ikaba itanga umusaruro mwiza ku rugamba. Tukiri hano ku rugamba rwo mu kirere hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo, ahangaha rwose twavuga ko igihugu cya South Africa cyabasha gutsinda urugamba rwo mu kirere. Gusa nanone nitwibagize yuko umuntu ukontrola ikirere atari gukontrola ubutaka, ibyo ngibyo ntacyo biba bivuze. Aha tugeze niho turaza kubonera yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyahita kibera kasamutwe mu rugamba rwose cyaba gihuriyemo n'igihugu cya Afrika y'Epfo. Ahangaha kandi turasanga yuko igihugu cy'u Rwanda gifite ubwirinzi budasanzwe burinda ikirere cy'u Rwanda, bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda gifite icyitwa multiple launch system zikoreshwa mu kurinda ikirere zihanurikana ko kaba kisitsimye mu kirere, yaba indege y'intambara ndetse kandi tutibagiwe n'ibisasu bitandukanye byaba birashwe mu kirere. Izi multiple launch system zikaba zabasha guhanurikana ko kaba kisitsimye mu kirere mu munota nk'uwo guhumbya. Reka tujye ku rugamba rwo ku butaka. Igisirikare cya Afrika y'Epfo kikaba gifite ibikoresho byinshi gikoresha ku rugamba rwo ku butaka, harimo nk'ibifaru byitwa Orphan Main Battle Tanks. Ibi kandi akaba ari ibifaru bihambaye bikorerwa muri South Africa, hari bo babyikoreye. Izi Orphan Tanks cyangwa se ibifaru bya Orphan bikaba bijya ku 195 byose bitunzwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo kugeza muri aka kanya. Si byose kandi igihugu cya Afrika y'Epfo gifite ibindi bimodoka by'intambara byitwa Leopard bijya kuri 240 byose. Bakaba bafite kandi imashini by'intambara birasa mu ntera ndende ibizwi nka towed artillery guns mu ndimi z'amahanga bijya ku 134 byonyine. Mu bindi bimodoka kandi by'intambara bikoreshwa n'igihugu cya South Africa mu ntambara bidasanzwe akaba ari byitwa Loycat vehicles. Ibi ngibi bikaba ari imodoka by'intambara bihambaye cyane byabasha kugenda ahantu hose hagoranye ndetse kandi bikaba bifite n'ubushobozi bw'uko byabasha kwataka. Ubwoko bwa Loycat vehicles Afrika ikaba ifite ibijya kuri 36 byonyine. Tugiye ku ruhande rw'u Rwanda, hangana niho turaza kubonera ko igihugu cy'u Rwanda ku rugamba rwo ku butaka bifite ibikoresho byinshi bihambaye biruta ibya Afrika y'Epfo. Duhereye kandi ku bifaru, igihugu cy'u Rwanda gifite ibifaru byitwa T-5 bigera kuri 20 byakorewe muri Israel. Kagira ibifaru kandi bigera kuri 90 byose byitwa MR-90S bikorerwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Byose kandi kagira ibifaru byitwa BTR-20 gusa byakaba nta mubare fatizo utangazwa gutunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, nubwo bitangazwa ko biri hejuru ya 20. Ku rugamba rwo ku butaka kandi si ibingibi gusa bifitwe n'igihugu cy'u Rwanda, hakaba hari izindi modoka z'intambara zihambaye z'Abafaransa zitwa Panhard M3 zijya kuri 16 zose u Rwanda rutunze. Izi ngizi kandi akaba ari imodoka zibasha kunyura ahantu hose hagoranye ndetse zikaba zabasha kwataka, zikaba kandi zakira abasirikare ku rugamba ibikoresho bitandukanye. U Rwanda kandi rukaba rutunze ibindi bifaru bihambaye by'Abashinwa bigera kuri 20 byitwa WZ-551 bikaba ari ibifaru bihambaye cyane kandi byakoreshwa ku rugamba rwo ku butaka. Si byose kandi u Rwanda rukaba rutunze izindi mbunda zitwa towed artillery guns zijya kuri 20 cyahashye mu gihugu cyo muri Israel, akaba ari imbunda zihambaye zitwa Atmos 2000. Itunze kandi izindi mbunda zitwa towed artillery guns zijya kuri 16 zose zavuye mu gihugu cyo mu Bushinwa zitwa Type 54 zo kandi zifite ububasha bwo zabasha kurasa ibisasu binini biremereye. U Rwanda kandi rukaba rutunze n'izindi modoka z'intambara zihambaye zitwa Otkar Cobra 2 zavuye mu gihugu cyo muri Turukiya zijya kuri 76. Mu zindi ntwaro kandi zihambaye zitunzwe na RDF igisirikare cy'u Rwanda akaba ari yitwa HJ-91 Antax missiles ibasha kurasa mu ntera ndende hakoreshejwe icyitwa coordinate cyangwa se amarangamerekezo. Twongeye kana system ikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda ariyo multiple launch system cyangwa se kizwi nka Iron Dome ibasha kuba yarinda ikirere. Ibi byerekana yuko bishoboka cyane yuko igihugu cy'u Rwanda cyabasha kudomena urugamba mu gihe cyose cyaba gihuye n'igihugu cya Afrika y'Epfo ku butaka, bitewe n'uko kandi igihugu cya Afrika y'Epfo cyabanje guteza imidugararo yose yuko aricyo cyabanza kwataka igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byumvikanisha ko igihugu cya South Africa cyangwa se cya Afrika y'Epfo cyava iwabo kikarenga kilometero zirenga 2467 kije kwataka u Rwanda. Ibi ngibi kandi bisobanuye ko intera y'urugendo ari ndende cyane. Ibi ngibi kandi byerekana ko urugamba rwahinda igihugu cya Afrika y'Epfo yaba ari mu buryo bwo guhabwa ibikoresho ndetse no guhabwa ubufasha bwose bwa gisirikare. Ibi bisobanuye ko urugamba rwahinda igihugu cya Afrika y'Epfo ku rwego rwo hejuru. Bikubitiyeho kandi yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cy'imisozi irenga 1000. Urugamba ruramutse rubaye rwavuna ingabo cyane za Afrika y'Epfo, bitewe n'uko muri Afrika y'Epfo nta misozi myinshi yarangwamo nko mu Rwanda. Nongeye kugushimira cyane wowe uri ku kiganiro cy'umutsi guca kuri Ozone Info. Ese urabona hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo biramutse bigiye mu rugamba ari iki gihugu cyabasha gutsinda ikindi? Jya muri comment section ubundi utubwire. Mbifurije n'ibyo mu byo mukora byose muhaye muronke kandi kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro.
ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.